Hosni Mubarak wategetse igihugu cya Misiri igihe cy'imyaka hafi 30 yitabye Imana ku myaka 91. Mubarak yavanywe ku butegetsi mu mwaka wa 2011 nyuma y'imyigaragambyo yamaze iminsi 18 mu ruhererekane rw'imyigaragambyo yabaye mu bihugu by'Abarabu. Abanya-Ethiopia 76 bari barahungiye mu gihugu cya Kenya basubiye iwabo. Nyinshi muri izo mpunzi zari zimaze mu buhungiro imyaka igera hafi kuri 12. Umujyi wa Nouakchott mu gihugu cya Mauritania wibasiwe n'umuyaga urimo umucanga watumye gutwara ibinyabiziga bigorana kubera kutabona aho ujya. Biravugwa ko uwo muyaga wageze no muri Senegal. Umunyamakuru Eric Kabendera wamenyekanye cyane mu nkuru zicukumbuye muri Tanzania wari umaze hafi amezi 7 afunzwe yarekuwe. Ni nyuma yo kwemera ko hari ibyaha birimo kutishyura imisoro yakoze. Naho muri Afrika y'Epfo, video yerekana imvubu yitemberera mu mujyi wa St. Lucia yatangaje abatari bake muri icyo gihugu. Abatuye uwo mujyi bavuga ko ari ibisanzwe kubona imvubu zitembera zishakisha ibyo kurya.